Baithalangso Police Station ke parlo Baithalangso pen dongka dak chekso anglong along ihum roller kachingkoya jok kivek abangphu Ajit Sahu adimalong amat apran damchuilo Pinianer lo apor malom dongka pen Baithalangso kewang bomahu chekso anglong lengalong kopi ko son pen loni arlok anki sui phira jok kivek abangphu Ajit Sahu adimalong amat apran damnang chuilo Apran ke dam joy Ajit Sahu arong laki dongka pusi kachini atum penthan pachini pon bangso kachingkoya dimalong Baithalangso raikom sai khiatum adimalong an pali dunsi kedoana sai dingpon si Baithalangso police station along an kithitanga bangar pum ponderlo kachingkoy phit arolar ahemphu kommatloni nonamat klarda gabirta longpon pilang sitami rolar along kitok ang afuna number laki 9748525087 henlo Apran ke dam joya bangphu ahem dongka pu ansi kachini choda jok apia potuma phan birta ki to porahut anki klarda ka birta longpon pilang এই মানুহজনৰ নাম জানা নে জানো মোৰ ভিনি হয় অজিত সাহু তেওঁৰ ঘৰ ক'ত ডংকা তেওঁ কেনেকৈ আহিছিলে মানে কেনেকৈ এক্সিডেণ্টটো হ'ব পালে কিবা গম পাইছা নি কাৰোবাৰ পৰা নাই এটা মই একো গম নাপাওঁ মই জাষ্ট আহিছিলোঁ আহিকিনি মই ৰাস্তাৰ পৰা দেখিলোঁ যে এনেকুৱা হৈ আছে এক্সিডেণ্টটো ক'ত হৈছে নে এইটো চেকচং লং বুলি কয় নেকি Chinthong pen hemari rongphar karbing long life